Oh
Alléluia. Alléluia. Iwe nyakima nyamien isulele. Alléluia. Yeleke nyamien isule otikekle. Alléluia. Affaire onu. Sange ngaboe fatake ifatra nunglemu. Yeleke fatamake yaki nyamien isulele. Alléluia. Dwi ngawe atreye otisra kunlie. Comment est-ce ma onyanu kale Jésus dumainu baba ni mamimu e amuli kenglemu Jésus i dumainu anyanga botia e bali e so abobo comment est-ce que beaucoup ele nu ma ikla e jaso nglo Jésus dumainu ye esi esu etindenga boe o duemu bluni so Iwa ancien ofagren iwa nsonu ose ke nyamien nkpan fleo afin ken srewoy ati si osu tiendenga nkan yi oklu fu edan inglo klemi afin sranga ikpofu ebe wan be yolike na owatalo woy sans délai ye adeyo. Alléluia. Nglemu esreke be kwanga boe be kpofu be jaobe unke be belike ma Israël nyamien o debe Jésus dumainu ba be kwanga boe be so abe boya ma Israël nyamien o debe Jésus dumainu ya esreke blenga e diwan ma kan voulait oyo emi nyamien pli ilie o ma yo sukungbanu e fa ikantiki klikli e fa kantiki so e fa ya ki groupe adona isanu et c'est que ma ekla ekpien na ma ekanvu nyamia likaule o numéro abreso onikum ma etinga ye usapa yalega Jésus suba esimata abangepo ababa kwa sanga osuba Jésus suba osuba komuleno obakene ibanesa osuba Oseka ewa meno, na ese mi fue mu beka.
eka e osukungbane isre nyamie. Aunjo nyamie krao be kunda be nyama ande kendanga o ye akplisu oma onvle baba onynu oduma idan yole o kanvule wa ye yile wa sina sanuma enu ekra yemal ke fi isonti nyamie ukae tingei nangma ngama fara kai ma na oduma wa ba wa masui oduma wa dai ma ino ya rama me fanga lele ngai fai sandi mokba choduma ya okai no makanvule njole mo silembla wa nga be kanvuma ma be timito ye moklale osia yanga oye Jésus Christ ma ino amen. Alléluia. Beaucoup les nous ma égouassé Jésus doumaï nous. Moi y a les clostres. Bon ma aula clap mais iso. Moi y a les clostres. Bon ma inde cla lo so. Alléluia. Nana David y a c'est un cosan sonyon. Ou sans cosan son y a les que wafanga bon fati. Moi nyamie danga boye soule oni sate kwakwa ngabo yo sanga nyamie so iwula kpensu oti abonu asa omen alléluia oti iyakunye nde afin se nyamie wani e sate beti o mantama e yengle mu bobo o mama e ngwa sanga klole nga nyamie kloe boye o le mansu boye sana fi bobo simembo yele ke o kloe sa oni wa fanga mo efati nyamie fa kloe etiema o sasa sonyo alléluia o mangle mu ke unle jre nke yeni nyamie so nyuru bale fatama sange yanwa silenti e ole o fala ke e maya nyame suna ma elease nyamie so iwla kpen esuma blebo efite boy e ko boy ba nyamie so nye sasali yo okuni ye awlo beti ale nyamie so iase so ala o mansreke asisi auna akanti ase ye ania kru ania ye ngamo nyamie osiri wole mo twa afie nganu anu masimone oniande sasuma oseni ke nwa sidan ngabo ebe sen abijanu ke unzue ngabo ofa buswamu sangali ya bali Israel nyamie nyo elio etiena na David u se unke miele nwa mo Israel nyamie iwula akmeni miso yele ke mfuma mantrama benga bo ebe sini vienu le sanga nyamie oyoli o manimi kenga nke mawanye sunana Israel nyamie yase mawanye sunala Israel nyamie yase mawanye sunala Israel nyamie yase enumale ngbe nyamie ko kun eti ale nyamie ko okan etinde nyamie kontia ngamo e ojojo enu le kanzu yenia eyi oni e ma meso nyamie so ya kan etinde yele Israel nyamie ma ele a singlem la nyamiase ande nyamiase na Israel oti kungbache yele ngamo ya kele ka ni okrulo ma ulike nga Israel nyamie nyoli mali wo ma wa nyesu na le yase
Israël nyamien. Et là, c'est Nglemu Jésus Doumaïnou. Et fa quand voulait, et fa man. Et fa yéhilen, et fa man. Ça passe à Enya Sangabo Ayomenti Baba. Wa se nambobo fatama ke tué noa. Afi akuyeti ale titi. Akan etin de titi. Nyamien ngabo e suzuma. Il faut nyayo amayo. Ngabo e kpofwe be suzu yeun. Aklima sukali fwe enua ya ngwanu. Nglemu ya ya wa ela wa c'est Jésus Doumaïnou. Blenga mo e bedi le wa. Ye kunde ke e fa kan vule e fa man. Ye kunde ke e fa nase e fa man. Sambo via Elia mani ya umanu bobo. Je ba Elia mani ye ou la fili souka na ole adili nene. Sangengle mui bokon ele nu e la wa c'est Jésus Doumaïnou. E fa kan vule e fa man Jésus Doumaïnou. Ma kan vule oyo olie titi ngama mame kani baba sonu yema asena oyo olie ma odumanke yo ofo Jésus Doumaïnou. Amen. Alléluia. 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 Ma kan vule oyo nyamielie nglemu wa eole djedje no Jésus Doumaïnou. Ya be kra ko su ngabo be babo tupake obeun nkuna ke mbo jasi fe conclure yele ke ka fi wa afite a o djedje Jésus Doumaïnou. Ya d'autres ngama wa su kole Israël nyamio e man sa tro asu kwakun oyo djedje wa Jésus Doumaïnou. Oyo djedje wa Jésus Doumaïnou. Ben il y a un awabou qu'on laisse c'est que c'est article en clocoto so. C'est que Israël nyamie oyo djedje wa angle mu Jésus Doumaïnou. Djedje la o angwanu Jésus Doumaïnou. Yankuna ka boko ele ekla e jaso yama nde e mama Israël nyamie ma e oto e mama Israël nyamie boti nyamie ben nyamie bo ngolo bo le titi ma quand voulait oyolie Jésus Doumaïnou. Alléluia. Amen. Ya be kra bo e batike be téléphone su bo e ni englemu nyamano nkuna ke ma e sansa ma et rabesoula Jésus Doumaïnou. Mais c'est quand même nyamie djodjele okan ga olo Jésus Doumaïnou. Anyama e ngbenglemu sanga Israël nyamie yitimi osuba djodjele ma e bonda e mama nyamie. Oni kan voulait ofata. Alléluia. Ma e gwase e nyamie mama le ible nyewa jule. Oma nglemu se anianke ma ekmilie e mama nyamie. E jina duemu ablangla oninyo iwa nyonsu ye e mama nyamie denwe anangama se me mama woi oni fata e woboli ke fi numa osin se be to due bobo fle woi isuo. Alléluia. O manglemu na se ka ayo avie afikura nga ya ele isuo yele ke Israël nyamie ole fanga sakpa. Et fable fayaki Adonai Sanu yama kan voulait oyo nyamie Jésus Doumaïnou. Alléluia. Nyamie vle et amorike emi Jésus Christ Doumaïnou. Inglement ça dia kunja bonde mama nyamie. Nyamie buri miakunda, nyamie buri yakunda, nyamie buri wakunda, nyamie buri ekra yakunda ofari gwan fakelie. Inglement e bari nyamie imam alentio. Siose e fama nyamie Jésus Doumaïnou. Amen. Ati nyamie wae blao Oba ati nyamie wasapai blaesio Yo ati nyamie wae blao Gaba ati nyamie wasapai Blae meme Nana nyamie kloma maleo Blae meme yo Aunge nyamie kloma maleo
oblenga Israël maman. Et kokana, bobé du Jéricho. Nyami danse que Jéricho clom oti d'en haut. Oti d'en haut, okumbe sisiliou. Besisiliou, okumbe nye ya noisou. Isot Israël maman, bekra fama Jéricho. Israël maman, deni nyamie koko yale. Anangama sebeke, ma be mama nyamie. Be mama nyamie, be si be ya Jéricho. Ipen sosu nyamie jili kwa lenglo. Oyili glo na Jéricho tale wabu agwa o. Wabu agwa na Israël mama nyakwa le. Se mama nyamie nyamie jili kwa lenglo. Se mama nyamie iklu fweti da o. Se mama nyamie nana nyamie yi anyo nyanglo. Oba ti nyamie wasapai la efio. Yo ya ba mama le. Ya ba okan voule. Ya ba mama le. Ya ba okan voule. Jésus ya ba o. Ya ba mama le. Jésus ya ba o. Ya ba okan voule. Jésus ya ba o. Ya ba mama le. Anagama ya ba o. Ya ba okan voule.
Hey! Hey, moi, c'est que bien délire, c'est à blé même. Malua, ika malua ya kasibo, kasibo le ika malua ya kasibo. Malua, ika malua ya kasibo, kasibo le ika malua ya kasibo. Ika malua ya kasibo, ika malua ya kasibo, kasibo le ika malua ya kasibo, kasibo le ika malua ya kasibo, 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 kasibo na, kasibo, kasibo, kasibo na. Alléluia, maman yamne. Alléluia. Amen. Ikonga yonko yele mbengamo be bonda, be sura Dieu, be kan be un, be ali kefi. Bon, Dieu ngabo be tolé, Dieu on fient be bobo. Alléluia.
ka ko wulu nyamie so anu asike nyamie bobo wa we nya susra mebo ya ninge kula ngabo ile yeyo o ma ka etodwe me nglolo ya nu wa tike be to atovie ya esa na sanga bo wulu yengwanu wa wulu angwa vie andele ya fa ya pe o sanga imasi dia azeke ya yo ko enyu trawa ngule hallelujah mia ina ma quand vous nyamie keni fatansa ma ebonde mama nyamie hallelujah. Groupe Adonai ma nyamie ora musu Jésus duma inu ya ma nyamie ma ifanga na ma ekra ekli na ma e mama nyamie kene nga tele ni micro nga tele ne yeti anyamie mama le lienyo ali nga yo yele nga ma todwe bo asi able asuyi akunye nglo Israël nyamie lika hallelujah ma quand voulait oyo emi nyamie lie ke efayo titinsa esike ele mo twenu boy ti jasin boy bebo e so akplanle iunde oma e wa se cabine technique fo em se be unti sisi wai duma e wa fanga boy afa di so ikplanle su ma be yinglo be clé Eyo, amulike emi Jésus-Christ du maïno et suabo sion asonu so akpranle sikai inu akle amo andemone boti suensrai ikemba krikri afwe akpinyo ablaoni nui lemo tuengo fei mesrai ikemba ablaoni siensu lele bofaju Zouin sran ikemba krikrisui sran yana bluni unglan ye bata ndanio besran yana bluni unglan besikai inuati kotokon akpi ablasani no yanyo ablenuni nyon sikanga enyeni ile mokwenga noi oti kotoko akpi no yana ablesoni nyon sikanga enyeni ile mokwengo sinile noi oyoli kotoko akpi na yanguna ablanani nsan sikango gwali so le mokwenga noi oti kotoko ya no ablaoni ngula ekme amulake ndonga amuboy anklavasi Orange Money, Move Money, MTN Money, Wave, anze asonu babo ibanki diabo soin Eco Banking eno asakusu bekula nga bewa befa bewula sion asonu soin planet akunda nouvier bekula fa ndatale fluwai soit planet sikasu ni afwa mu besano bekimati ulelo anze kusu asonu swai i anuanule mone kenkula manyamiera musuo eo mone ke ufle. Alléluia. Ma quand voulait oyo Israël nyamielia Jésus duma inu esien blenwa duke esi e a ofwemu oma esrenglemu ke se enyama viebo ya fienwa mo ande mone chen otibe asonuyele ya fienwa klikli ma be jaso na ma esibe a ofwe ble ya esre se stranvier be fleli anze be kani nyamiende be kleli oba anglemu ke ofe uma nyamien se o ya fienwa ma o jaso ikun et on quer enyama viemu ba jaso ba dranglo esrekema esomenu onindabole Jésus dumainu ye eyo e baba ni mamimu me moni bale esramu ke amugwase ikra ke e anyanwa konyru e wa fable e fa yamulike eti amujasi o ma sien blenwa duke eti elemotwenu jasimu o ma e wa fle enyama bien insa abakuk ke oblana o abuja sinso okle
Alléluia. Nyamia vle. Baba ni mamimu. Nyama bien. Nglamoy nye amukra amuninge emi san Jésus-Christ iduma ino. Andaboti anglo ngave fle i join i kemba kikli jasinga boy o isano ye o sotima e susu likale. Kana ya luwe jasinu blengo we e fama akpaswanga boy benia aja isu ndeka o benu abekuneke beji nglo kle asono ble otibelie. Alléluia, ma ebonde pa jasin fer. Amen. Nglemu e amulike misan Jésus dumayi nous. Yeah. E fa nyamie e fa la moanse oni kla ngaboe amuyo esike amusrele idumanu etiema esenwa kpakpa mo gban fen talo amube ulu ajanu mo sura le so o ya fiwa o mama ebonde ma sura le so okan e kpakpa Jésus dumayi nous. Alléluia. Voilà, asamian son yesu asonu nganu asanga e unka ajafu e nawle. Nyamie yo ye. Alléluia. O matima ebonde mama nyamie. Likavie bo be kunde kungbasai be nyeme. Alléluia. O ma nglemu e balike e nyama vie be kunde ke be sen ajanu e bana e wa fabe e fa klamu. O ma e wa fle e nyama bien be fle Insan Kofi Christian Audrey. Ke obla anya inrua. Insan Kofi Christian Audrey. Maesonu. Ah, blef ni ama kwitio. Ma ebonda sonu pa Jésus duma inu. Alléluia. Oma e wa trainia ke ona okofa anyama bla na mambe bla. Yeli ndabole yeduma lenga etinya ma ebonda so venu. Toi mama wo. Jésus. Toi don wo. Nyame wo roloi. Nyame wo proba. Nyame wo papa. Aïga yao akisi Christi. Jésus est toi mama wo. Jésus est toi don wo. Alléluia. Et Seigneur me kabe sunyu akan. Amen. Et nyama bien et fa finkan lele be fle Insan Kofi Christian Audrey. Oh asonu c'est ma pobwe 2. E kwa nga ibawa na wle esi. Ye enya son oti flambeau. Kokun ikunba o gban flemba paso o fle jeb c'est ma inu et akpaso asonu ye tinge e ke e ko jasin bolenyon. Alléluia. Oti jasin bofwe dankpa. Oma enyamai blanga mo ounle be fle yao akisi Christine. Alléluia. Enyama bla o asonunga be fle sema koko o boakelo. Alléluia. Ma bonde. Ma quand voulait o nyamiele. Sa pa wana ya e akra kokolo. Surale o lovie. Alléluia. Oma enyama bla o choral ngamo be fle Séraphin. O sema kokolo inwe odi dumanyon. Oma boko ele nu be sunzun ke anglo ngamo e ya ulu numbo ti join anglo mo ande ti kemba klikliye i kemba abla onimo tuesu be ulu ajainu boake meri lo. Donc abo be fle 13h isu yake e ko e meri lo lie ko kunye isu ko asonu sema ngabo be fle koko boake lo isu kolona. Et qu'on fait adja et fa wule nyamien isanu. Alléluia. Oma be pelu su tani. Tani nyawe oti koro kunyon. Oma ke asonu vie e kura un flambeau meun. E kura fa etani lie. Alléluia.
Oma ngamo ya yo ya ju. Oni ngamo fatake e yenwa. Na tien dans son wa toé. E wa sere e ba pasteur. Que ofa ole nyamie sanu. Sei fai on ya kia sanu li ke kura nga yo oyoye. Isonti enyama bien ni enyama bla. Bwe wa flebe kebe ru aja san inui. E fabe ya cho sa inungle mu bukon ele nu. Kanya bengwan yisu. Ko fele nga faju aja ichen. Baba mabe tran ofon vok pai ibo. Nga tia samian ala je mo vra kebe nyei. Na ba siesie me kura yon ti bengwan yisu. Wa wenga mo ekpo aja. Bwe o agugwa e savie tie timli su je de maeno. Yona mama male nyok mba chenyole afin anisom fata Jésus-Christ de mano. Amen. Alléluia. Ma esuma me onindabole ya makamvule oyonyamyele. Sien maesu ejasi mesu. Akwaswanga benia asonu isu. Bewa mabeto beno to nyamye mvle. Ani bekula ngaba beklali beduma. Ke benia asonu isu. Bebo ndolo. Bekachi ndenga ekan yani ofle nun. Ba beklali beduma. Ba anma simbe swani like ba ni fala kandenga owen. Be swani nge kuin. Nwa mabeno to be yele ke anda kenliai. Be tulimbo. Yele ko su sema su. Sange be minde blenga ba be asese uflai be wa kan be klebe kwa kumboku yele inu be jawa fan ye be soin likisonyo avec masi akpaswa isukpa yin ma inu to nyamia invle oni embo be krakra ya aimansi bati juin ikemba motwe oti monachen oti mlasom bechen isoti bekranga ba beti embomu on vala kaka be bain be fa samlan be fa druvi be fa ajue be fa duo kwa be fa ningema ngaba kula ngenge kanga be ken kula som be fa bonu kwa be fa bla. Ya blessing kusuma be di asonu bo enyon inu ikegrisu oni enyon isu isoti emomu ma oyo enandolie like akpaso nga ba se sabe to be ni elika be wa ma be no to nyamia invle ya aimansin ngaba oti juin ikemba blue oni nu oti ebabamu be ken be di fetrikan ma se ka fetridan isoti be kwa ngaba be kuneke be che be baba melike be wu e mami ngaba otra e baba pastor be flua yase onwu una okle iduma yo enga dongo wesu e makanga mu ba yakibenu kwako ena banya belika pai akpaso ngaba be flei kangwa yiwa osese libre ya bleso inu be si able beto dwe kwaku beji sirima isoti bleso ngaba be seseli oti anglonga e onua mbati juin ikemba ablasan bavaju jie ikemba blue on blanc isoti kasna ku otra anyaso ibo on fala ke otani sika kotoku ablenu ya be ngaba be kle bakanga somelike yele be ngaba be kle insaklolike be ya be akle bakanga som be ningeo akpaso nga be nya sonu isube wa mabe no to nyamia invle ka mone kia yunga anglo kwakwa i mone kia ka sien esie ngumi kwaku oti jasibole ble isoti ke tranku asonu fu kumba ojaso alolobo bain oni fara ke obo jasison okle tranku ya oni be bla kwaku bokun ele inu eke nyamende sonu likalwe yo ete suisu akpaso nga be nya sonu isube wa mabe no to nyamia invle ke jajale vie o asonu inu boni fara ke efasier e kwakwa enyunu ma esuisu likalwe
jole chen klakla oni ya chen klakla kabe se ka ndo swanu do nsien oni bue babaju do nso anda mo twa oni bue e jawa fan ko kumbe ngaba be soin be soumai be souklu o le fan ko ku mna chen klakla kabe se ka nglamu do mo twa su babaju do bluni nyonsu e sranyamien ko ku efa e uka e un akpaso ngamba se savie to be nyeli ka be wa mambe no to nyamien vle ka ofei juin ikemba kikli babaju anuma chemba ablasan onikui kale ngaba oule oti ponu mo twe isoti kaeni ya ifriaria inu se inata ma inu ka sonu vie ma eko itanu yo ndangalie oyo ma fe e baba pasteur Kra Daniel iwa ma inu to nyamien vle e baba nga be flei Kwasi Kofi Yaniki boti mami ngabe flei mais à moins Philomène Iwa au banco de l'enfant osini vieille nous ya jajale ngaba ebe jajali ya susuli kalwe ya kemboti juin anglo ikemba ancien beyo betra be insu boti insu tranle kikli likanga be flei banco de l'enfant likanga be flei pharmacie Celia le be yo asonu sonyo kokun fweke ngaba ti juin ikemba blue oni 9 beko jili ka ngabe flei poku klo o tumodi kokun be fe ko asenze bo tumodi asan sulo inyosu yele baba ausu iwalie bo osini vie inu jajale ngaba jajali botolie ye owe aima boti anglonga e onua juin ikemba nyon babaju jole boti anglo kumba so ikemba nsan be kura ngaba be kuneka be sino be ko ni osube yo yako ya loloin blesson en le tienson boti bedie o likanga ngaba be flei cité batim 2 ya ken boti juin anglo kumba so ikemba ancien beko jalo ndo swanu kabezeke do motwesu bavaju do ngransu be jalo kakun be fonvo alo ya fweche ngaba ti anglo juin kumba so ikemba nso beko ji yopugo afan kakun be fefa ko klanga ba be flei nene kro ba o te ndie klo lofan le beko jeje iswo insansu e baba pasteur Kra Daniel iwan oyo asonu iyako yele e molie kwa joa ya Sandrine boti e maminga be flei ato amena Florence iwa ba o choral sronyamien inu osinivie inu me ikemba blue oniso inga moti yelelie ba yo wavie yo ikungbanyo e baba pasteur Kra Daniel iwan oyo asonu kungbai iyako oyo ekokla eyako yeleke e baba ngabe flei kulibali fatogoma boti e baba ngabe be ngabe be si ajainu be ngabe soin ajanu like ba be flei pépinière nuptiale isukpen igilien osini vie inu ba be flei baba Jean-Baptiste Kwadjo emoso iun yo oule ngabo ti yele lian kusumai ba yo wavie ma nyame baba ofomvoi jasingabo owe sanu nglemoi ye owe ma mie ba raisu Jésus du manuma oyoso amen. Amen. Ma quand voulez oyo nyamien ilie yema aye ile okekungbalie oma ete su e anyansu ete onyu oma blenwa duke eso e nyamien aduke eyi e nyamien I aye oma eso asise un ke eyi e chelemu
ye esi esu etindenga o koren fo mu nyosu ndetre ngla iwan sonu iwan masrakum ili kenga obuya kunda ke se oma otikpai ofama nama oyo ikungbosu ni miale su kranga bo ebe tojue kranga bo ebe tojue oni be kranga bo be miani be ibo blembo e unsin vienu be woli be ko fon voli be ofa nyamie ofa la base Jésus duma inu ofe isatisika kotokun blue ofa la nyamie I ase e mami be fle ya ondri Madeleine ikusuma iwe ola nyamie ase yele ke kafa fin tiembo ibobo feli un famani nyamie wadi duma dandan igwanu imamu be kra nyamie omani be duma oma nyamie okun suma basomu be kran ni so abobo be meni oma parking asenu owuli so aso inu yeke kanse ya fe na kun ke me vie me ma akra bonda mama nyamie ngamo Israel nyamie yo ma ye ole Oma mo blason okundeke ola nyamiase ye okundeke imanga boy donc asu bete ole boy be nya fama be umbe mama nyamie boy na ma be so inu Jésus duma inu oma ola nyamiase onisati sika kodokun ablenu e mami e frère kwai amwe Elise ikusuma inwela nyamie iase yeleke iwaya swai o passeri concours ngabo be fleur police concours ma nyamie fanganu baso onyeni ici na bawa concours so passele eni so otali nyamie nda kese nyamie o sinwa vwe na fa concours so fa mewai ikusuma o ma nyamie pli so ngabo yesu plen isu sima tonku o ma kemo nyamie o nyani de so su o yolinti Oma sika kodokun yakon ofatwa sima tonukun ikale ikungba ola nyamia se onisati kodokun blue ekura bonda e mama nyamie ke ekele atinvie yeole alléluia ka mambe ko akusu kanvie kle nyamie egwebo enyama bien be fle kwaku oben ikusu nwe ola nyamia se yele ke nyamie klini suma oni iya ulo fuemu be kura fiteli yele ke me I kemba abla oni nasu oni yini mamu be finika be suba iloto inu o ma loto so osoli loto nrali mlomlo sanga nyamie ifanganu wa yoma ke ngabo unlen sa sanga nyamie o il be fiteli okunde ke ola nyamia se oni sika kodokun abla yembo kuzun kunde ke ikura ngamo ya tilenti ma ikura ejasungro na ma ebonde imama Israel nyamie boti nyamie be nyamie boyo sasomu ma ema ebonda ele ya se Jésus duma inu amen ye eka yo sukungba ne kokun afa ochele kele ngamo ya Israel nyamie orali osubo abuli yakunda ke azufa be mele eblenye o yeti esreke asre nyamie ke ora chele son suma o Jésus duma inu ma ekaiti ase na ma esre nyamie Ma quand voulait oyo Israël nyamielia Jésus duma inu amen ma ikra egwase o ma egbogbo ye enyama ya so ani enyama blamu ye mefa jere nyule be kra ngabo e beti a ofu ese ke gbogbo ngamo enyama blabele nule le ifa echele mu ifa gwa ye ngamo enyama ya so ambe jinsile le ifa e blusumu ye ifa gwa enke egbogbo nkan le e duma tre blu ni nyonga mo e kende ande oti ile iyatabo o masanga bo efe korokun kon oni ngamo gwasu ofa bali okrafa okfaba na ma ifama Israel nyamie efable ifaya ki servi d'autres mais ça nous comment betinga na ma ebla
Kokun Efa, Blay Faya qui groupe Adonai, ça nous comme maman Nyami.
esi nyamie osanu efa kele on est blousou efa yakio o ma be fa balike oyo kan vlelike sonna fa di ojuma nyamie o ma be ule nsrao karabe su ngoni be fata kondem fa kanisai yeno ma be Jésus de maïno tike be nyro timo rabe su ma be ula gwa se fon na kabe suoi anangama be fa be dibenoa na wa se afion denti na ore ma kan vlen kalia titi Jésus Christ de maïno nyamie vlen seke amen. Ma ekla egwasi ete su e nyamie mamale isu ete kanvu e nyamie ete wo enyu oma ewati ndenga mo o duemu yakon ablana on iwa kon ofagire iwa nsan iwa mi nyamie mi famie ni iwo aye nyakima wo aselalele na ke oyo wayo nla wase kenkla musu yakima oduma pa bolele na ke oyo wayo anangama ti dan oni mamale fatalele trasu beume idan moti iti hallelujah enyamie idan boti iti beume oni mamale fata ye gweto fo enwe meme kenkla nyaki me iyase lale le hallelujah oma bokon ele nu esre kural suro nyamie kema betinge na ma ifa asina ifa manyamie hallelujah nyamie isra papamu suro nyamie amulike famie Jésus du maïnou amen yo yelo ase Jésus, yelo ase o, yo ase na jema. Yelo ase o, Jésus, yelo ase o, yelo ase na jema. Manu jende pende diande, nana nyamie mi lo ase lele, ase na jema. Yelo ase o, Jésus, yelo Yala fue cri-cri, yala strango si ma Jésus, yala fue cri-cri, yala strango si ma Jésus, yala fue cri-cri, yala strango si a Jésus. Yala fue cri-cri, yala strango si ma Jésus, yala fue cri-cri, yala strango si ma Jésus, yala fue cri-cri, yala strango si a Jésus. Anyambe ufenyaun otoli loto pangba ojari blame pangba owuli blame pangba olasika pangba oplani swame pangba ale ma Jésus ati ale fwe o yale fwe ale ma Jésus ati ale fwe Abraham ya kyo sumala zasanze blami Abraham ya kyo sumala zasanze blami zawe kumyo sumala zasanze blami Iwa mi wa adili ablede asiensulo. Iwa mi wa adili ablede asiensulo wandeli Laza ola wadia ungwe. Laza ola wadia ungwe. Oh ya lefwe Laza ola wadia ungwe. Laza ola wadia ungwe. Sula filo fa eko. 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 Sula filo fa. Nyame sula loto kwa lo we. Sula filo fa eko. Sula filo fa eko. Iwa nyame sula loto kwa lo we. Sula filo fa eko. Sula filo fa eko. Ati wa nyambe wo ajalo we. Sula filo fa eko. Sula filo fa eko. Iwa kazale wa
Jésus,
ya make yo yo ya. Nyami baba ti wa Yesu yo. Nyami baba Yesu yo yo. Nyami baba baba ti be no yo yo. Nyami baba Yesu yo yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo yo sama be bo yo yo. Yo yo sama be ga yo yo. Yo yo sama tani bo yo yo. Yo yo sama be sa yo yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo yo mamu yo yo yo. Yo yo make yo yo yo. Yo yo mamu chimi yo yo. Yo yo mamu flada yo yo. Nyame wakati wa Yesu yo yo. Nyame wakati wa Yesu yo yo. Nyame banga sama so no yo yo. Nyame wakati wa Yesu yo yo yo. Yesu amama nyame yi wa pa ufre o. Oti dan sapa o anangama mi nyame. O Yesu sapa o anangama mi nyame. Oti dan sapa o anangama ti nyame. O Yesu sapa o anangama ti nyame. Ye nyame ti dan sapa o anangama mi nyame. O Yesu sapa o anangama mi nyame. Oti dan sapa o anangama ti nyame. O Yesu sapa o anangama ti nyame. Nyame bodon se fama yo anangama ti nyame. O nyade fama yo esi anangama mi nyame. Oti dan sapa o anangama ti nyame. O Yesu sapa o anangama ti nyame. Ye nyame boja fama yo anangama mi nyame. O don se fama yo esi anangama mi nyame. Oti dan sapa o anangama ti nyame. O Yesu sapa o anangama ti nyame. Mama wa o. Sema ima wa ye o. Semi wo kwanu o mi nyame ofi wo o. So ti o fata ke ntoge mama wa o mi nyame e. Mama wa o. Mama wa o. Sema ima wa ye o. Semi wo kwanu o mi nyame ofi wo o. So ti o fata ke ntoge mama wa o. Mami di sema mama wa o. Sema ima wa ye o. Sede pede jo mi nyame ofi wo o. Sojo fatake ndoge mama wa o. Mi nyame e. Mama wa o. Mama wa o. Sema ima wa ye o. Semi wo kwano mi nyame ofi wo o. Sojo fatake ndoge mama wa o. Sebo mi wo kwano mi nyame ofi wo o. Sede pede jo mi nyame ofi wo o. Mami dia mi dialaje mi nyame ofi wo o. Semi wo kwano mi nyame ofi wo o. Jesi e. Mama wa o. Sema ima wa ye o. Semi wo kwano mi nyame ofi wo o. Sata fatake ndoge mama wa o. Mama onyamie so onyamie ma onyamie komisu boidu makpa boidu mafe yo ye clair yo ma onyamie ma fo yo ma onyamie idu ma nyodan yo ma onyamie idu mai ode du makumba o ingumi jiyaye ye nyame idan
Nyamien ti dan. Israël nyamien. Bendengle nyamien. Yaye. So nyamien. Yo idumai idan. Yo idumai idan. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Nyamien yesro o yesro. Ma yanyru nyai oblai ya fiwangle muye. Ma iduma dai ote ya fiwangle muye. Nyamye yiwa ye. Nyamye yiwa ye. Nyamye yiwa ye. Yiwa ye adelie. Nyamye yiwa ye. Nyamye yiwa ye. Nyamye yiwa ye, yiwa ye adelie. Nyamye yiwa ye, nyamye yiwa ye, nyamye yiwa ye, yiwa ye adelie. Nyamye yiwa ye, sakba, sakba, nyamye yiwa ye o, baba yiwa ye o. Hey, yiwa ye, adelie. Sakpa, sakpa. Olia le manguso, olia tikumba jenje. Isonti baba yiwa ye, adelie. Sakpa, sakpa. Olien nyaka klolio, olien nyaka delio, sote ne yiwa ye, adelie. Nyamye yiwa ye, Sakpa, nyamye yiwa ye, sakpa. nyamye yiwa ye, adelie. Olien le manguso, olien tikumba jenje, sote ne yiwa ye, adelie. Nyamye yiwa ye, Sakpa, nyamye yiwa ye, sakpa. nyamye yiwa ye, adelie. Olien nyaka esro, olien nyaka mangwao, sote ne yiwa ye, adelie. Aye, wanyo nyanye leunso, wanyo nyati kumpajenje, sote ne yiwa ye, adelie. Nyamye yiwa ye, Sakpa, nyamye yiwa ye, sakpa. nyamye yiwa ye, adelie. Bonda mama nyamiengo la usui. Nyamiengo tikumba jenje. Nyamiengo tingwai. Yeah. Oti ngwa. Oti timi. Oti klala. Oti anyrunya. Oti fangam. Oti moae. Oti nyamie. Oti Jésus. Oti wawesa. Oti nyamienda. Oti si Jésus. Alléluia. Mama mala nyonya miele Jésus de maino. Siani ne monglamu nyo amulike. Ma eklis na yo sukbanoi e kanga ya miendenga. Luc ndatre ablaun oni na. Ima ablana oni gloin e jina I avilie. Luc ndatre ablaun oni na. Ima ablana ni gloin e jina I avilie. Nyamenden seke. Anya. Likenga nsise like. Oble amui. Mbaba nyo malike soy. Oba. Oma amukusu. Entra klonsu. Walele na nyamie ti amuka. Amen.
ma igwa si nyamie den isura len ino ma mie o kai ma nyamie o jina yisi si ani nyamo ngla mu nyamo like famille Jésus ma ino andati zoin ikemba krikri afwenga onu yanglo sien ikemba krikri ko kun otimone che nramino ake anglo flenga runuye oyo anglo pa Jésus ma ino nyamie ma on jo fon anglo ngano Jésus ma ino nyamie ma on baja anglo ngano Jésus ma ino ngamo ti subo nyamie buya kundai na motofon sange mbaba ongwansu mami ongwansu aniabia ongwansu aniabla ongwansu aro loy juma loy ajanu loy ma fonti ngulu lo Jésus de mariano nyamie ma strile pa otra onwa na ma ora ogwase na nyamie de man fu ongwan ino anglo ngai likenga mi de ma onaba mai ma mi si amgo tike nyamie so za mo na ojra osu na omamo be diala je ma ba me pa Jésus de maino bangabeo atisi ablokiloi ma be pa vie Jésus de maino e baba ni ma minga mebo nya nu ma beo mvleo flanu loi bondo asu amni Yesu ya so nya nui ma mi saso nramu sulavie ma ngro ngai o e pa mamulo o e mwai mamulo o e sira mamulo ma mu jamulo vie Jésus de mariano nglamoi e baba student na o ya mulike ye kenga ulo ore no ke nyamie o kai na ma ijuma o nyuru klama ye ora e fanga ke edi nyamie juma e wa nyuru titi nglamoi nkunda ke nyoe kwakwa yako afrika ye nyamambo jasimewa se bole soli nukura junsani nako o tia popo sanga e fanga nyele nyamie iti ma mie fonvo e kura nyamie ya sonu ni auro kongonga benue sa sombe juli ma mie wa oi o fonvo fwe Jésus Christ et de maino nglamoi kuna ke na nyamie se anglo ngasi le noi e baba akare ne kai kura fatiri sa e woli isumale klama oni isiere kola sonu amu kokra amu yirie kai wona e kosuma e baba na wala kai wali amu sre no nyamie ukalie o mai kura ngai wali e uni unfe sanga nglamu kuna ke e bonda ila mia se sranko eni avie medumanti Alléluia. Eni anga betia mia e yala e baba ni mami nga nyame kpalibe bobeti dwe to fanga be e aso no bonua be akpaso akon yala eni ama boye kanama bobeduma nkandenga kai wali amusre noi na le afemba li sange nyami voici le noi e kura nyani fonga ngati makuna kai kenga sai se Israeli ke kpai be mo be ore fanga okun be u kai na owe nyino oti su yo oti kpa kai wali esike onzue ble nzue ntop ngbranai be kpekani e wa osinu onindo tieno sange e ba wani mami ngabe frebe ke sro nyamie be oli ma nyamie sro retran no famille Jésus de mariano nzue boy be o nyamie mama leso ngate masu ken o eli nyamie mama lelike sandenga mujulande nui na mambo benga be bali be asuma le baba akare ne benga be mama ni nyamie be frebe se asu anu asu toma na babo boduma yele ke be mama ni nyamie o ma asonu se ma pobu de I duma pa o kallo be duma no amusre duma no ma e bonda e la nyamia se Ramino ake enyama be kula ngambe akpaso ngambe sunya mie ma mie ramosu sanga don asulie otisuke nyamonzrano yen ramino mamo nyamie uka eu mrache egwebolo sien nyamie voici la noi nyamie sera d'accord et afien pas boire de wai bega mo beswa e baba sire tata be boy yoti no kliklinyo Odili jumawa orali amosua okani amedekleri amua ande doga we sui o nyamie kumbaso jiglo asai su nyamie strangra mu obarikani yeche asoluye na rikawre nkule kakambo eduma e mama nyamie ndabole be frai baba nyamie stra kwasi obed
Alléluia. Nyamia sramoni bale. Et si elle qui a osu. Oh, osu ne nga etia kan mo eko e. Ka lo ka adi juma mo ra pe sla sre mama e na ma e kura e sa su okra. Alléluia. O mangle mui si ani nyamo e abu nyamende yakunda ble kan ko isi eni emi e wura sali ka ore. Ande nyamende nga yati sakun yama nyamie ofa yakuna fa oso. E o ble dandan nyobe afien. Anoma si we e wa mama nyamie o yele ke oti emi inyame su fu kolen ikenye edirio. I must monenga baloi. Oti nyamie o wajira mo jira ma asono nyamie ma be wuri oti tiche. Akoti mami be chen eku. Ama ande moneke au chen dandan so nyon be afien. Yeke anoma si mama nyamie wa wechen. Nyamie kalinda vie mu klerie. Oti un frane. Se oti kinyika nyo e fa ikpe e unla. Afi sa soy oti nyamia une sun de dan. Se ekuna ke eton idumari ekuna se ke nyamia mindele. Nyamia mindele. Ka kanga lukundatre ablau onina ima ablana ni ngura I ba ejina ya vie o yisa soy ingro. E wa etui fanyo pa ko isi ejina le. Sanga ekuna se ke nyamia kuna ke eminde. Nyamia kuna ke eminde Israeli no. Sanga say we usa ekusa usa ke nwamu ye fada ke be minde nyamia. Ye ngwelike ye fada ke be se be minde yo. Sa nyongale ye buya kuna za ifa ekpe ura ifa ura unfanga ngla moi pa ko esusu sa ofleso. Se esusu nyamia nde suin. Ndenga mo nyamia nde kangani ko kamindele nde otikpa. Sanga kana ura gwengwen ma ifanya minde ku ifa ukei. Say wa Joël ndetre unsan. Say fo brofo no o Joël ndetre nyon. Ima ablaun oni motwe. Sanga se anfa wa redu fruwain o Joël ndetre unsan. Ima kun oni manyon. Otke ngbache 4 liafien. Oma angamo ango awren fruwa musan ke na amo amlima yeranga monji dun kramre. Nyamene seke. Ke okoyo soin beku unfa miwa we mmansran be kura amu maya swa ni amamlamu be jominu amu sikbengbeng be wa uningemu lalienu amu mamba frem be un aulienu ningemu ye tiensonu unfa unwawe ma afanie aswa ni afanie mlamu amen. E usake nwamwe ofora ke be unde nyamie blenga we no anuma si emingo ofuri oti ichen edirio ye ka emi furi chemba bla nasu oni ngamo nyamie awe ofa timi mfa girai chemba blue yo cheso be afien sanga chen danda nyoso be afien no ye mie Jesus ke anwure su ndeso ofa kredi asononio iwama aminde likenga ma ensiboli kasien umfali keso mfamba benga fala kebe unde nyamie na ofali keso va bai akpaso kliklinga mo nglamo nyamene tikezu kre igwengwe yera mo ekengni Joël nole stra akpaso kikimo akam e maya swa oni magma e mamlamo bende ona toma kwa frem tarameka sanga oti siesiewa odumaka e maya swa mo oni e mamlamo bende iwa bleka sien sonui mfa wa masran be kula ngabe fa be me la finso pe ko shi du kwai oka e mai aswamo on imam lamu bende ile kleke banga mo nyamie klifa be fa ma blenga mai onu ya nui kanzo ti nyamie ikusuka kanza te betai bakai iwa we oese osiebe iwa we timi osiebe otinyamie ikususo o maso tikenga san fara ka tinga mai fa kre mamu kabeta ikanga ka fa kenge nyandra no sai atinwa ke bata ikan kre ya tinga motisu ili ka e pengben o e kara kai o skachi mesi o sima atiso atinga fara ka krebe inukwere ke e ona manya mi awei o sie mai aswamu o sie mamlamu ngabeta ikanga le bende ye mende kewa e mai aswa
oni mamlam enga manyamya mae ba ya swamu enga manyamya mae ba mlamu nia ovya owa ana uma ba ya swa ana uma ba ya swa oyoya sangan kule kansa kanyo gwaurase afinya me jajara noi se ba me ngba beti blau se be ngba beti aswa iwa wei iwon siebe umwan se yemye wa wan ko sie sra koin sra so wa ipa o ma klika nyamye nyroin bam vietiate bam vietiakpa tramavie bam be kura beti pa se ba nyamye ma bam na be kura beti aswai lease se be kura beti blai lease se beti aswani bla se frafra noi lease se na nyama vie boboy lease se wa fanga fati se auli na so auli nyamye ma ofre lease afinya me jajara noi iwa maiwa wensie ba aswasomo awi nia banga ubelen kanzu nyamye bube stran dan afinya me feme wa fa mama stran gbe se stran nyamye bu stran stran otima chiji nyamye nyroin nyamye feme wa we ofa me cheche sanga itie Jesus wenyo anya chi bakanga be na ma be blamisi na nkan bebo na nyobe wanzo afinya me yakunda noi bakanga somo iwa we over ake osie bebie nyamye kmbanga e boduma ikmbanya bakanga be sreyo ikmbanya bakanga be sreyo oma isanti over ake eyo oma blenga mo esuka emimindele nama itimi odraye ngwansu na mo sie otanda ewi ma ifeso ifa ekle mamuvie bien Jésus ngwansu ko likengansi kende mafa blamo sange entranwa amo minde ma ekle makangamo nyamye mindele ate ma ekle makangamo wa fanga be trabe minde nyamye ma eklebe efa be restre nu kpale nu nyamye sre tantan inu efa eklebe kabe kakla ka mo be nyi benison ye be nyo sange se afeme so ye fa klema be na be ogwansulo ngurane nyawo be nuo kabe nyi be ni ngurane be uruma ro ngurane nye kabe nuo ngurane nye ye siebe o kabe tia kan ti kan be ja blai be uruma ro be wo gwasulo afika bete na bete kangai ba suoma nyamye matale ba suoma nyamye kundele be sini be nimba klema be so ati sia ni niamo ngati ejuma oti ejuma dan oti ejuma dan nia kanya me fa ba fa ma ole iwa create ngama ko cre na ma inyamye cre okwa fa ba son okwa ise okodi ejuma ma mi ra osu Jesus Christ ma no e makangamo e maya swa ni mamla bukenya me cre yeli osra ovia wa banga ube mana nyama ya swati wa kure nti okrupoto a nsusre oke agwa urase nyamye sai ofoma arovie no baboy ba so ga na wenti be waka iji wanzo be fa be benzo a okru sengare osima ba ya so ahu Jesus okru sengare anze osima blahu ovia wa ba keso ba kriwode wa wone kpoto okru nsu se onyamie nua iduma no ngram ka gwawra se sra ngamo kande kriore osima nyamie iya kunda ti krosra akunda sanga nyamie ngamo jili o mani o basoin iwon kan krion ngram ye ke banga mo wuri I baba nyame kuli ke ngoti ya ngune suri ke mo fama masra mo masra e bai o fama ya baya swamum o fama bamlamo o klike bason I wa fanga fati nyamye bubesra dan isanti kro mamu krobe na mo akuna sanga krobe ni wa wone krokra krobe afi e osumenu kromesui likavie salema baya soin c'est asenvienu ajadile otu afakun oti sa suku soko 30 iu afan krokra sanga senya me giansin kanati o ma me kra dima amu osunu ajan otima kekre nyamie ma be aja go ma be kurare se nyamie o ansi o mamui mbaba oli asutiye mami oli asutiye basoy oy basoy oy nyamie ma oy ma ekle mamu nyamie imindele imaya swamu oni imamlamu bingwansu ovia wati babla ti be boa ovie amu osunu babla dimaja
Lika viekuma baya so adima aja. O kono oni o buenyono. Ma isonti sere kuon ne yo. Sere kuon. Kaole aklunti yo. Afi chenga bese ke srangale no manu kun kama mudima aja amu wanzo yele do ajo. Nsu ramino se o kanyo. Nyamie we wa wenga mo bulike dambolike fito me wa weson ofasie baya so abesu ofasie bablamo besu. Se srambe bumali ke nyamie buo mamelike dan. Masura le trabesu Jésus de Mariano. Inga masuisui. Iwa wek mbaso strang ben avara kebe mindei. Yele babak mengbemu. Babak mengbemu. Okabende. Iwa wei blekasien nou fama strang be kla kovie e maya swani mam la mende kai okan mengbem bende. Mengbem e kusumai. Nyamien se likabe minde ivie. Kenga mo nyamien se ke etra e minde okankle akotomu Jérusalem. Boy o afukoi lo fan kabe tra Jérusalem be minde. Bo mangalia soy. Bengande songo belikai bengbembe onovie. Bengbembe kusumai o fana kabe tra be minde nyamien. Bengbembe kusumai o fana kabe kunde nyamien. Amo keka sususue koi o tia kestra paso avie me olei nyamien kundele o tia bende. Anze belie wa trabe kpen anze oti bakanga melie cheche oka e mamende oka osuka kpengbemu bende osuka kpengbemu ze oka bende kpengbe somoi nyamie kuleka be midei na kulare ngamo fasie bakanga mesui ofa kulare kmaso ofasie kpengbem be suvie ngram kai wai e baba kpengbemu Eba mi kpengbemu be dia be yale yafia. If ye bok moment yo kraba ma so no kun afina tire wa ekekre. Sanga nyamie ndai kokan. Inwa kana ti baba so anze mami so ngolo no kraba ma so no kun. Sanga ke mene seke entra mindai oti ben davie. Oti ben davie. Se nyamie ma vie na fama oi. Nde son ti yonde. Baba di mami mu. Oba ke ga Jésus fuli wali mo antuko ora besuk. Ma fali ke ngansi buli ya kuna fabramu oti esi kpengbemu e mami kpengbemu bende mbaba mami o nga wa nyami o ka wa fo wa nyinu don na buke nyami kundele oti ke kuma oti stra biemelia ndesoy oti oli avienglemu yen sono se aye la wa gran nyami na sukan klo nglemu ye ke se nyami na fama on kwa sensu wan ndesoy oti oli ai masi mone esu di Pentecôte ike anomasi e kan Jésus fule ike ken nyonso be afianu akotombe o mindele blenu itie mande mone ken nyamie ikure kokure o fandenga fakme ura afi e o ken tanda nyonso be afia mindele blenu bobo ngamo ya miende jinglo fa créer bema ino yali nyamie de fru anoy isoble yo chemba bru o viele kwa dianglo sanga nyamie kundele otirike kuma fara ka Christ fa me buya kunda ya be fa be ya nwre be ma be umble be kunde se wa mama on blay inu asukura yama saleme wa nwre trale asukura yoma trami dele no pesre no baba mami anga ma ikpengbe vienu ne nkra so mangra nkira no goko oti akekre anza ovia ore arevie ore ano oti akekre sange blefwe beba be blemba na tranyamie nyino benga wa ele ndeo nyamie no akune kakakre wa yiku ona viema oni wa franga ma o nyino nyamie te kro ke ngati kengalensa okpenga wa e sra vie fa okpenga fa diote wa ora se okay ke boss ya okpenga biza vie wen ni okpenga wa yo i ura fiske boti ke sra ke wo savi okpenga wa e sra vie fa yo fian okpenga wa e oli awon mblele wa vie asiensu nsu traunde na ka vie famille nyenye wa vie asiensu wa nyamie wa kakre oke prostra kunda senga ibobo nyamie lie ka wa fanga wa ekpengbele se adin densui timi ngokende okune ka vasion gwanso blete ole olema bleku bossa yiwo timi ngokende okune ka vasi ongwen to mbaba kpengben mami kpengben
Ben ba pepe mu meme mu de son ti amulie. De son o ti amulie. E ora mu fonga ngra mu yani nyamie den. Ke afa kwe. Nyamie so nda mu vie. Nyamie so kunda mu vie. Nyamie kunde ka fei kurale ofa afi timini kurale so ye mai kurale di nyamie juma ye su manga mo nyamie kunde ke esunio. Hallelujah. Inga mo suisui. Boyfriend on italoamo. Benga be min de trambe min de. Yin sansui boyfriend mo on italoamo. Be kusuma nyamie de wan be esa be tra na be min de vie. On le masra pa sa ko kale. Boyfriend italoamo nyamie de wan yo. Black asenu ofe wa fama be kula be ujo inu. Ke obo akpaso akundumai awulia no liki ngofra ka suisui o jingro gbonfle tala mele inwalia be ujo minua gbongbon be wa awulia no samun mi jembe lalie mamla mo nyoma be sa esukai bon be muai se nyame chen lalie o so awon awulia no sa ujo inu o ikura ngale oti awulia no sa bo nyame wa o yese okuneke ofa di sojuma. Quand Jésus sait qu'il est en minde, na tchemba kunde, na tchemba nyonde, na tchemba sande. Ania bien, ania bla, wobatik bon frère, ati talwai. Nyamien de kakleongle moyen kenyu. Jésus minde la ndenga mo keninde, descend yolie. Satik bon frère ati talwai. No asi Jésus. Fa bon frère nyo talwai, famille de Jésus i blanc na ma ikrale osio. Na sati okpa friend yo talwa blanc na yo blanc fifi na sati blanc wasulo na sati blanc likang gbangba me non soin on tuele nyamie kundele gobati kwa friend talwa soin on tuele nyamie kundele soin gra un chile srarukbele kabate kwa friend ate talwa anu zuentele umie aun nenten nyafanga ke achinglew kasre nyamie tant benga ba ikpangba mu be fanga jua olia nuku sanga olia ata leon fanga yo ma blessoi soignamie imindele Jésus wali kenga ma ici kende inwosre na ma ofa obla sanga kana wa bai fraka e soignamie imindele ba ikbeble ba engwa inoke. Au téléphone sur les 6 heures. Bak bebeli qui vient bas MTN bere. Nous qui écouli c'est nous qui cause ou on c'est moi bere. Qu'est-ce que bere ti? Ah au sous bere. Ah qui est là mlom. Mami ok je suis de Mariano. Ça fa black amu jokain nyamie ole sunde o nya ivie le tengre maya mai o do safian o kanu lafi kek pitili ke rei bu question téléphone yere nga surele ivie o jole tete inu sanu po bo kanu lafi po kali en cheke tingi mpa anu makpa yin u jole nyi se boli likenga me fama e mai sisunia na mo saki ni nyamie na tire bon frère italoamu nyamie wa inu andengo te atrease wa ngene pa wa fase asese wa fa hunde nyamie timini nyamie itimi fwe timio timilientia of yo nyamie timilientia timio timilientia of yo nyamie timilien timio timilientia of yo nyamie timilientia of yo timio timilientia of yo nyamie timilientia of yo timio timilientia of yo nyamie timilientia of yo timilientia of yo nyamie timilientia of yo timio timilientia of yo nyamie timilientia of yo
Amen. Timi ngoti avisoi nyamie ngo fasie gban frère mon italo amu. Ngo fait croire son femme like dan ngamoti nyamie su amone su like nia nyamie juma dire obobo ba ile nyunu nisi ole. Sa tra on sa buwa kunda on gwambo kachilebo. On gwambo kachilebo. On gwambo kachilebo. Like ngoti fiawa ofite su. Moi ngoti fiawa ofite su. Ok keke fokosa fuai. Nyamie wa weke ngo julei likankachi. Kango julei bajale trele kango julei moi ourule. Mamie uka ba friend talwa. Sana pa so kasien iwe afanie blani afanie aswa. Be ga be die sanu juma ga be traeun mai be kura ngale me fa be akpa so akun kengasa. Amui ari arokono sana fin mane ba ke kale. Benga be di juma e sano ya soanze bla be kla be traeun nyamie kan be kla bende be kusuma vara ke be trabe se be mindevi sangwa oroloi ansre mi ekpa na sra be kla be fa be ma mi obie kusuma transna hu kabe de kabre asre mi kabe ka abama aji wasro ka chanzo ande kan ya ka transna wa krisna nyale awre no ujole ngbuko ka tia zoin sa transna yo ne ura gwase sa transna yo ne ikun jo sa transna yo na ma ora ongwa okusuma ga sra transna na estra so itete na se keke moti awati ai tete ai lika frebo aba so no den mendenu asra mi afrebo na eso na yingba che I onyomam be afie sa eso nyame nyino wafon kuro abamu kuro stranga trahu sa eso wadi nyame ejuma oma esanu stra so mu nyame wa na ma be kusuma be tran be min devie e mo kla vra ke tran min de ke kofie kan ba bo mo tete pupu na zunde ken zo ton na wuru sa se tran min de masanya mie ikulale oyese ojina oma nwama vra ke be tran be min de e maya soa ni e mamlamu e baba kpengbe ni e mami kpengbe mu e gbaflemu e talwamu oni e sanu stranga be dijuma nga be traeu nyamie de kabe kla bende strang ba so ngalemu ye ke Jesus se ke entra minde be ngba bende yoka isoble no suka kotonga mabe ole bende nyamie de so otie muanga yangle mu ye afingre mu de son tire otie muanga yangle mu ye ende mai soin etra e kunde nyamie ekpe bleba na ekunde nyamie nseti tikese menga onwe wa miai azukura kunde ma nyamie afi menkunde ke ofa bla mwen na dijuma o ne mfe ofa ngamvi ono sa iso ili ekuru jwaun sange olie la fi nyamie su kunde nyamie traminde akpaso ngambole kenga sra ko ngre ngawe onwi asike ngawo sa o pengbe menu asi sa o talwa menu asi sa o bakanga menu asi sa o benga mwe be di juma sra wi aese asi e kla de son tirie sra fi fada make kale ye ngweli ke fara ke tremi de yo liki france ke kasia nyame boli timi ngokene ka fa mai mfa timi son fambla mo am tram de lema nyame ti amuka wawre no fite kran pa e wo antra minde na nyame oti amuka oti amu timi ye tibe o timi otimbe o ma likenga ma bak e ma asomu e ma mlamu baba kpengbe mo mi kpengbe mo talwani gba friend oni bega be dijuma afanie bla afanie aswa be fara ke be trami minde yele nyame itimi ye fara ke itrami de yo ke itrami de yi ik mo estrei boy besrenui boy estrei boy besrenui boy estrei boy besrenui chekoi sakunju chekoi sakunu ya asonu ifanga ni ole asonu itimi ni ole ela nyamianse e mama nyamia iduma anuma e baba mu be oli be ko bori jasi esike lo efe ojubla be ya boyi jasi wa be kre kwakwa ela nyamianse ye ora e ufanga kenyo
e u ka suni nyamie kundere tatratan na manga ma enyi oe oso tranga wenyeku na ma onyine kundere famille Jésus Christ de Marie non nyamie kundele likinga etremi de yere nyamie itimi okombi so nyamie itimi kale akombi so nyamie itimi akombi so ipa nukelike ya okombi so yo nukelike ya mide yo nukelike ya kunda nyamie we mamu amutramu mide ufantimi mantimi tiamu ka na modi jumai wawe sangwe enu sangetile otinde ufre enu trana ni etile otirike ngba kenyo ekula nga egwe Jésus dunga ya sorti wawe sangwe enu sangetile fwe bema be humble nia kanunga ina siamie eviemwe oa atia we ngamo e fabela hamu baki asia nga e fabela hamu baba ni mamemu wasule be fa ni fa be fa amu bonulo le be fa sawe be ma amu kekleke be fe wa ileri kanga be ono sanga lo yenye yo be fama tia we wasule be esran banyu wanga ofale ani sranga mai amu afiendeo iti nzoli yakwe mfankle kenyo timi nga nyame prifa mai kama wa okundele wo ani nyame amu afieno yende so sen ani nyame amu afieno yende so ayese yesen se aswama aun tue na ani nyame makokore na aun dei ndabonga nyame kende kasia nga nyame boa na wakbe wonti na okombia so na watrasui asunye mei kusuma nye wawe sangwano sange itimi fwe asunye mei kusuma nyame kuna kanya timi afi timi nya ukai ye di nyame jumai boye o wanyiru ndekpa o wanyiru nati ne timi yo di so jumani timi oklatrane sange bienu it fanga ona imada inzole yere ngamo jimbro Ezekiel fruano nzwe ngamo ofakle Ezekiel inwe kigri o jakomilo inyosu o jakpolenu insansu obo ibo nengrenwa oku ikinasulie okachi nzwe bumma kumbo ebe oyema se oyema e otirike akpaswa so na okreke timi kratransu sange kanye aju ijure ngamo eke nzwe bumma ngame osa ibumma ngame oy ye man nyami wa mbo ken zansanyo keko eso okun kapante ko chenza me wan ai nagal le fwe melengare ban non zamba botio ese tende ngabe kaiti bobo ya ndienyo ke ko yomo ko ya ken zambo osai mo akode paul vakan ke na non zambo sanga manyami wan siamu ile no yesa dan be fite si angwano nganku ne ken kan klewa baba mami ken a olei nyami sunde blen wasano blen nyino ni si wasano sesi aho bien danjino sunde inwe maliki inwe ora saruliki inwe ora anu timi fasio be kulanga mi prefa fati juma kekrekre sran fin manesa okoke fero creator su cheche be o be son be kwita be strenya mien yenya mi fatimi famambio e si ngata kasema Albert Benjamin Simpson bobo babo oti klokokla na se mai nui o nyame juma su diko black juli on keli ke ngosuele oti paka ninge viemu sange awe convio abenu mo on ko juma o tue on yisi anu anglocon on wa via on wa sran olo to yisi anu oskunde yamie ka lo mo kunde yamie le tete ke anglocon inwa yali bon fiteli ko kun ko ne ko ni atu pa chefo bi mi osu ke chingre wa won keli ke vie sa ju sa bon boy what you about say am
nyami ibo batol tu kwache kekreke d'autres mais c'est que ou Albert Benjamin Simpson que mu nyami de nyami sa Isra me juju sakpa jiati mi kura ngru que ça so be sinima bo tuen ko kunde nyami ya gwalie ori bodi asrango su que sre nyami ya nyami dimi jira sa zri o tie sre ingwa ngatie enzolie oni ya olole ngame o fama su fa am besu sa ke awa bavie ngale o kan dwedwe le nden ngatie onu nya ole ti ke krere ikreke enga o semanu se likavi bobe lafios ke yamie isran dwedwe elie ikura kanso afi kenga ekotwa nya amfi wa wenu loin ibobo peli so atin ekuzuma nga yo ande nga fara ke se efeso ajare kungban siesia ho na anyo nyame amuyano siesia ho na kunde ho nyame siesia ho nyame timi ngo isano ogine osuminde o ble oni atwen wo nyame sunde o nglamoi ma miera osu ouka ofekura fa siongwasu ouka e baba kpembe mo ba friend taro mo e makna mo ni afanie bla afanie aswai ma mi o kai kla na ma enyang na ekunde na fatimi fasi Yesu afi okuneke ofekura fa nyanji asodo Yesu na ma ekura nya akpu di sojuma onga wa iso awe nkuo ma mi ora afanga onga ma vienu akuna Yesu timatike wa Yesu ma nyame be iso awe iba wa ngure no jeje Maria no yema on jofon Yamera osungla mui Jésus-Christ de mano. Amen. Sei eniemi e aurasa. Everybody maminga ora kabe ukami ande Yesu amatawa nama ya sujuma Yesu les diacres du service venez vers moi, nous allons ania akrofa pamu emi kanawao wakanda sulo na babobo yi o yali akotomu o kanin dekledi wakama su kongwenga manu e febe mani o yili satan ko ingrobe ngwan no o fa kledibe iwo masa son kale lelelelele ibale otosu okani wule inde okani une inde okani mojanga ma ogwai okani inde kabo o esoin ofari gbon iwon gbon ama mu yen bo ikira ma fa kle otimi une bo be abwe su kani transu okpuke otimune mfama me ko ina me wanye titi isi on fali krea iwo krea nga we ni resezo nga onu ye otimi moja nga me o agwai boy ma srambe kura be un saten nyame achichebe bo un si be saten okay inde se moja ko gwai nyame o ya chisam fache o yi sadan nyoso inglo of akredibe ka Jésus kali nui nyame ne kuma se kanyo iwa san krokra ino aya emi nga me ni ewra san oti wakanda juma nga Jésus adiri inu sange muanga me nyame fakre ikpore bolende que Jésus canou ndiame sutikeli que Jésus canou o kamenu bukeli
Que Jésus canouille, dans les soins, il nous, n'a jamais soin, il nous l'a, au quoi qu'il est du jangwa. Que Jésus nous le caille, au quoi qu'il a aussi. Que Jésus nous a sien que jeli. Au que quoi la nous n'y vient benoît yali sobre nous. Il est que si elle n'y est mou. Blenga e mata nyamembo eni Yesu la sai. Boya leasi. Boya kbetei. Boya baba e dia kunjwen. Ma e sika sata danga me kli jibenglo. Chris igula nga uli. Boya mo de men mo iti. Andenga e baite wa blek langa muyo amura kpensu. Ibo nyele ke blek langa muyo amula fiske. Jumak mbanga mi mo jandili. Black kli noy. Mi unendili black kli noy andenga e ujoye ote diso jumak mbai. It was like a black lang amura ise amura okpesu. Si ani niamo ndek mbason ti elie. Ka e bay e la nyamiansi. Ka e bay e diakunjwe. Wule nga Jésus uri kusumati. Oma e iu amende wenyo. Iu nenga moya osusulinti eri se eri jwejwe. Blenga e ba ti dele onu. Blenga e bay jwejwe le onu. Blenga e bay fonti onu. Blenga e bay kwalale onu. Blenga e bay surale onu. Blenga e ba fanga enye ma esunya miei onu. Blenga e ba anwenga ma etre. Esunya melele egwa ofie Jésus nu. Da ya kra adwu ya mi suloi onu. Oti fanga ble akunjwe ble. Isonti nyamia kro fe pamu. Nyamende wa kaba oti sonti be kranga be meten ma be boba be bube unfo se be bube unfo nyame subuma be fo iti oninga mo ma boyi kpole kenga sa kan oti nya se na kande kre nyame ka ko na blenga ma ba boy aniemi awra sai wa imo ai ni surale wa maoti ma isre. Anangama ya ki kura usafa chei so inu ngramuye mai nya fanga isuo na ma wanyu nya akende kai tra imide na oblai ngwasui inu ya makan vle nyolie Jésus Christ de mano amen. Kongwa kunganga mo etrali emi o yali sonzo femu. Quand la ligne se va mani pa sukle ribe obuli so se like ka pa nga wati mi une boy nyamie o fama me black kranga ma muyon ma amurai okpe mi so Israel pasteur Obed ke osre amie pa on iso si on jo nyamie kuli glunglu nyamie ba nga ma osufu na masue oti nzolie o unenga mo feli wakanda suko na akra nye tinti et soit fa et soit dit et soit encore assume Jésus-Christ duma nous yesrewo amen. Ici on mani kroya isu nga kroya ngati mi moja nga ma nyame ma onyre asia sui boy son ti srambe kra nga be lafisu nyame ma be tikpo ya tia ingwa oflenga mo nyame ni srambe trai inzolie moja sontima ya kaki diwaba ingwa black kuranga mo amunoi amurakpe misu ye ambo mi balei isu lelelelele ma ntosu Israel baba Israël nyamie elo ase oni envoie dans la Syrie ma fo mo jambali ma fa maniye ko na ya nyaiti ko na ya kingwan iso di blenga mo anangama e fa vel ngo moti isolie fa lo san ko sura lo tran anangama vel o mo gason su ko na ko klanga e noy
Anangama ya kingwan Jésus de manu. Amen. Siani niemu ble wa ikpa. Oma yini kpengbamu e afa okun isi mvle osu Yesu. Ka ifa ma itranole. La nyamye oseli mamuke mi bali fo bule kongwenga amu wasalwa ni kwa moja yeye anju osi akuti su semi moja semi moja Sula fle noi ma yedi di kaure. Anfa kluya ye amutranule. Jésus-Christ est au souci frère, oh Wuliwa Kaza Suyeti, oh Twalieti Kaleikpa, Imojasan, oh Delieti Semi, Moja, Sula fle noi ma enoi li kaure. Kwasi onyo Sien nyamien blei okraba Ekraiba Anfa be di anfa be non Amboemi jasi lele Ma oju ibale Anfa be non Amboemi jasi lele On ibale Antos Anfa be non
Amboemi Jasi. Lele, Maibale Otosu. Amboemi Jasi. Approbation de cœur. Retire. Tu es Jésus. Envoyez Wakanda. Obunu kanganga obamanibe. Osebeke amufana amudi. Alphabet dit, alphabet non. Obunu kanganga Ancestral de obamanibe. Père Jésus. Osebeke amufana amudi. Betela tenya mien pabe boy. Avali Wakanda solo. Awu, na ibo ja mo boy une kama susui. Mosra be nyangwa. Abunu kanganga obamanibe. Osebeke amufana amudi. Abunu kanganga obamanibe. Osebeke amufana amudi. Atimi ona o, adamwe. Maupruano, atimi moja. Abunu kanganga obamanibe. Osebeke amufana amudi. Alphabet dit, alphabet non. Jésus bunu kanganga Approbation de gloire que Jésus clevé. Osebeke amufana amudi. Atimi una o, adamwe. Maupruano, atimi moja. Ansebeka betia Jésus en Wulia. Nanya mien proli men lele. Enfin, il va ensemble mané. Abunu kanganga obamanibe. Osebeke amufana amudi. Atimi una o, adamwe. Maupruano, Alphabet dit, alphabet non. Envoie sur un autre titi. Alphabet dit, alphabet non. Amboemi Jasi, mais moi inou. Osebeke amufana amudi. Abunu kanganga obamanibe. Osebeke amufana amudi. Atimi una o, adamwe. Maupruano, atimi moja. Abunu kanganga obamanibe. Osebeke amufana amudi. Alphabet dit, alphabet non. Abunu kanganga obamanibe. Kapran amole. Osebeke amufana amudi. Ambo Jasi Atimi ben. una o, adamwe. Masra beti. Abe fabe mi man Jésus. Jésus wuli wakanda sulo. Mintie Jésus wuli o. Jésus wuli wakanda swe. Jésus wuli wakanda sulo. Mintie Jésus wuli o. Jésus wuli wakanda swe. Jésus wuli wakanda sulo. Mintie Jésus wuli o. Jésus wuli wakanda swe. Jésus wuli wakanda sulo. Mintie Jésus wuli o. Imoja Antolié, Jésus moja Antolié, famille Jésus moja Antolié. Imoja Antolié, Jésus moja Antolié, famille Jésus moja Antolié. Bon, estranha minha. Esse nyamie klao, okunu fue ni obakure le maunsu. Aklin skanda changa we enyo rasa na bo imone awra ifanga. On vlembali akunjwe inung
On y aura ça. Fabien Chosano. Kenga moya poli kasia ono andeno. Otimi male. Sule ngabra kae suo chele ngamanie. Jeje ngamawe yo. E wa eklo. Oju ngamawe di. Iu mo kwakwain. Me want no bo money. Ni no ya vle ngwangle mo famille jeje de mai no. Ma vle iu je fon. Ma ba re menu je fon. Ma be bobe ngwan inu je fon. Kekle nga onui mo dransa bi. Ya ma sura lei I blei oboi bosien. Ma kan vle nyolie. Jésus-Christ de mon nom. Amen. Ma ikwasi ya ifa ikelemo. Na ya la mianse. Isin eso ya ufemino. Kama cheleble. Yo ya nya etio kengele. Yo ya nya etio kengele. Jésus du mano kengele. Yo ya nya etio kengele. Jésus wale yo kengele. Yo ya nya etio kengele. Amusala fale wo kengele. Yo ya nya etio kengele. Amusala fale wo kengele. Yo ya nya etio kengele. Ade jade mi ba isalo kengele. Yo ya nya etio kengele. Jésus wale yo kengele. Yo ya nya etio kengele. Oh Jésus wale yo kengele. Yo ya nya etio kengele. Jésus wale yo kengele. Yo ya nya etio kengele. Mama mwembe ko kengele. Yo ya nya etio kengele. Jésus wale yo kengele. Yo ya nya etio kengele. Jésus deri yo kengele. Yo ya nya etio kengele. Ima unze ko kengele. Yo ya nya etio kengele. Mama mwembe ko kengele. Yo ya nya etio kengele. Kengele. Yo ya nya etio kengele. Jésus wale yo kengele yo. Yo ya nya etio kengele. Maléfa ses alliés infamés. Jésus a encore lié ça. Asanga boy, nyamye sikani akunga. Surale, matre isopenso. Maïva, c'est alliés infamés. Jésus a encore lié ça. Sangama, yaya, mesikanya, kunga. Surale, matre isopenso. Maléfa ses alliés infamés. Jésus a encore lié ça. Asanga boy, nyamye sikani akunga. Surale, matre isopenso. Maïva, c'est alliés infamés. Jésus a encore lié ça. Sangama, yaya, mesikanya, kunga. Surale, matre isopenso. Alléluia. Maman le nyonya miele sien. Ma eso e a ufomo beno. Eya mumoni bale. Eya mumoni bale. Anya miera muso. Eya mumoni bale. Yo. Eya mumboni bale. Eya mumboni bale. Yo manya miera muso. Eya mumboni bale. Eyo amo oni bale. Nglamui e la nyamionse. E nyama mo tue be o ya fien. Inu nu be supe nu. Inu nyon be ni eka. Okun inu ko onu lie obalike ofe fama Jésus de Nazareth. Oma eso e nyama yao akisi Christine ofin boake. O ti ya ofe o ya fien ma eso inu nglamui Christine. Christine. Christine Olie. Oba, d'accord. Et so enyama Kofi wa Daniel, ofin divo. Ma so enyama inu Kofi wa Daniel. Et so kona au Léopoldine, ofin Meaji. Ma so enyama Léopoldine ofin Meaji. Osoba yobale. Et so enyama Kwame Aya Juslaine. Ma so inu ofin Boake. Et so enyama Kona Rachel ofin Daloa. Ma so inu enyama Rachel. Sien ben abe bakabe ni ekawa. Enyama yawa kisi Jacqueline
Ofin Bokanda. Ma esoye ne ma Jacqueline no. Esoye ne ma Kadio Abel. Ofin Dembokro. Ma esoye no. Sien ene ma baka fama Jésus. Yo ye ofleke tanu kwame ofin San Pedro. San Pedro. Hallelujah. Moni bala e baba surintendant e si ni ninga beti kpengba mo be soin e bo juma idile no on nyamien vle o moyen babando manon e a moni bala ma e sieli ke klama nyamien e ya ino anga ngolo bo e ambali o suna noi sanjulo e lo fo amerike ya sebe ke o juma e suavie ye ma nyamien o rabe sulo kusuma be nga be bali ke be kawai ma e sieli ke klama nyamien ya no sangulo na sa juma vi amusan sambali na mu fia Anji inglo sam na nyama viam na dima kusumai ansre amie no family va criamo saga na mamo transa ambu amusai amujai amo transo e ba nga bali ke fa mama Jesus kusumai yo like ba ajare ba nga watu mo like ofla fito mei yela nga wa ile ma mie ukao na suilele ofajo ingwan ongwa I avielie ya mie mvle ke wa ezue boyese Amen. Sien mai jauma estre a minha casinha. E minha mestra passa Obed. Estre que o mata eu na ma ora isso. O fai aqui minha isano ko bai, mas só inu ninda bole. Mesra minha. Esse é onde minha cli. Ngle moye botiku. Et son zolenti qu'on est maintenant souillé le as Jésus-Christ du maïnou et balinglemo et toligué maman liwo estreliwo et tilion de fait on démon loi fangan donc on est sous et ya qui on osanu et mo tu on soit bobo e oboni sous ça sai ika kunkunkula ngame ko obo sumai Jésus-Christ du maïnou raya lo kunkumbesu baba klao black bangame adio nyunti Jésus-Christ du manou baba et estreliwo amen. Alléluia. Nka aimasi monnaie oti affect masi tien. O ma président ouais ma ekpe unla. Keke ekole ma ekpu etani mu na e repasse be kra propre. Tani I ver foi neyo. I ver foi para que li foi nye kinjo. Sanga ya foi ngale vena le ibonga akulafa. Ma kan voulait nyonya miele Jésus du maïnou. Am ton li ke kaka mo ya so ambe kusugo wa.